Warna apa yang sesuai untuk umur 60? Saya will suggestkan start dengan 04. Okay, 02. 02 cukup cantik. Mari saya tunjuk kat you. Nampak tak? Tapi kalau nak berani, bubuhlah warna lain. Pasal dia tak kira umur. Kalau you all nak macam rasa macam sikit, letak sikit kat tengah ni. Nampak tak? Tapi for start, kalau kau tanya saya, okay, saya 52, saya pakai je kalau terang-menerang, tak ada masalah. Tapi kalau kau takut, kau segan, kau rasa macam tak kenal lah, I nampak macam very the go and the just gorgeous, kau ambil 04. Cantik dah, right? Dapatkan di beg kuning sekarang. Harga tengah murah, best sekali, dia tak keringkan bibir kita.